Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Sümmabad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, hurmatlı mekendeşlerim, hurmatlı ustazım, Şubagacı Damulla, hurmatlı ustazlar, hurmatlı konuklar, barыңыздарга Allah Taala'nın tınçlığın, rahmatın, berekesini kalıp salamdaşam. Eğer Abdüşkür Hacı Kırgızistan'ın balası bolsa, Şubagacı Damulla Sovetler Soyuzunda emes. Bugünkü de esengi mamleketler болып kaldı. Oşol mamleketlerden ардактуу баласы биз сыймыктаган устазыбыз, биздин айыл өкмөтүбүзгө, биздин туугандардын арасына кош келдиңиз. Жараткан Аллах табарага дайым иманга, исламга кызмат кылып жүрүүдү Аллах насип этсин. Аллахым сизди, сиздин пикирдештерди, сиз менен бирге кызмат кылган инсандарды Аллахым жаман сөздөн, жаман көздөн сактасын. Дайым иманга, исламга, Куранга кызмат кылууду баарыбызга насип этсин. Урматтуу мусулман бир туугандарым, мен өтө кубанычтамын. Сиздер менен ушундай ыйык мечиттин ачылышында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бендеге шүгүр кылбаган рахмат дебеген, Аллах Таалага эч качан рахмат дей албайт дейт. Мен бул жерде биринчи рахматымды Аллага шүгүр кылып, өзүмдүн терең ыраазылыгымды ушул мечиттин курулушуна негизги себеп болгон мен эсендер келет күйөө алам дейм. Себеп ал биздин университетте окуган, Максымдын кызына үйлөнгөн, Максымдын кызыны биздин кызыбыз деп эсенди күйөө алам деп коем. Эсен сени тарбия кылган, өстүргөн, сенен дуа үмүт кылып өтүп кеткен маркумдардын Аллах мүрзөсүн нурдуу жаткан жерин бейиштен кылсын. Амин. Анын катарында урматтуу мусулман бир тууган, мен дагы бир толкундап сүйүнүп турганым, мени мектепте директор болуп окуткан устазым, агайым, атаң өтсө да атаңды көргөн адам өтпөсүн деп, атамдын досу Айшатам Кабылов Исман агай бул жерде отурат. Аллах өмүр берсин. Сиздин да балдарыңыздан бул бакыт ушул жерде эсенге эриш аркак болуп, мечиттин салышына эң чоң салымдарды кошуптур. Бакыт атыңа затың жарашып, Аллах Таала эки дүйнө бакыт алайын берсин. Агай сизге да узун өмүр берсин Аллахым. Сайыздын убагында биз Шорап шаарына атам алып барып, ал кезде билесиздер 83-80 жылдары бирөөдү динге окуп өтө кыйын эле. Кудай рахмат, атам алып барып, Айштам айтып, бул менин молдо Таштемир досум үйдө жүрөт. Анча-мынча сабакка катыша албай калса, башка көзүңдү жумасын, өзүң колдоп турасың, бул Куран окуйт, дин окуйт деп, ушу Айштама тайындап кетти эле. Айштан колдо мен мектепти бүттүм. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен бул сөзгө токтолгонум, жана менден мурдагы Молла Ашур Дамулла толкундап айтып өтүп кетти. Тарыхыбызга бир аз көз чаптырбасак, артыбызды билбесек, келечегибиз болбойт. Бүгүнгө ушундай эркиндикке келген, бүгүн ушундай бизде мечиттер, күндөн күнгө мечиттердин ачылышына биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз, тайталарыбыз, тайнелерибиз намаз окуган кезде жай намазын эмес, жай намазын астындагы топуракты лайыкылы болгончо ыйлап дуа кылат эле. Алар жети уктаса, Каабаны көрбөйт эле, ушул жака барабыз бекен деп. Бүгүн Кудайыма шүгүр, ошолордун батасы менен, ошолордун бул жерде өткөн устаздар, алардын катарында Аллах рахмат кылсын, Молла Шамши Дамулла чок кармаган сыяктуу динди таштаган жок алар. Ошолордун кызматы менен бизге дин жетип келди. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах табарак ва таала кереметтүү Куранда аузу биллахи минеш шайтанир ражим ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид. Садакаллахул азим. Эгер шүгүр кылсаңар, Аллах уада менен, такит менен, ант менен айтат. Эгер берген ниматтарга шүгүр кылсаңар, берген ниматты зияда кылып, берекелүү кылып берем. Ва ла ин кафартум, эгер нанкөр болсоңор, берилген нерсеге шүгүр кылбасаңар, инна азаби лашадид, каттуу азабым бар дейт. Бүгүн биз урматтуу мусулман бир тууган, көп шүгүр кылышыбыз керек. Дин эркиндиги бизде бар эркиндик, башка эч бир жерде жок. Урматтуу мусулман бир тууган,
Құда рахматы менің атам bir keremetli Kur'an'dı үйde bakkan 4 koyun almıştırıp alıp bergen ele. Bugün her birimizin uyuzda Kur'anlar var. Biroq tileke karşı Kur'an'ın üstün çaң basıp жатат. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bana alısqa barbaylık, dualdaş mamlekette mikrofon arkalı azan aytışa albaydı. Belgilüyüz, ömür 35, andan ötmeyince acıga erkin bara albaydı. Bizin her bir meçitlerimizde namaz okulgandan keyin, cuma namazdan keyin, o cemaat 3 günlük cemaat var, 40 günlük var, 4 aylık var deydi. Meçitin burçunda topta oluşup, vesmeşogun kötörüp, Allah yolunda çıkıp atat. Eğer dağın arağıraqta koşnabızga varıp, cuma namazdan keyin urmatı cemaat, 3 günlük cemaat var dep kıykırsanız, Kırgızstan'a 3 yıl kelbey jogolup ketesiz. Kudayga ming şükür kılışыбыз керек. Bizdin çar tarafımız kıbla degende, bizde din erkinliği Kudayıma şükür elhamdülillah. Bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan, bizdin az jogorda aytkanda Ağüydün 3. etajında meçitimiz var. Oşo meçitin imamı Kırgızstan İslam Üniversitesi mugallimleri, prorektor Bakıt Damla, Salim Damla barıp, sizler oturup bizde mesele uqqanday, bugün 30'ga jakın, 40'ga jakın deputatlardı oturguzup alıp, Kudaydan korkun, bara turgan mürzöň, törelgöndө 60 santimetr jerge muhtaç bolsoň, bara turganın 2 metr jer. Kepindin çöntögü jok, urluk kılba, eldin akın jebe dep. Ağüyde meseleler bolup jatat. Murdağı hökümet uyunda meçit var. Al jerde namaz okulat. Bugün Kırgızstanda kaysı ministerlik bolbosun, kaysı bir mekeme bolbosun, jok degende bir namazxanası var. Aldığınızlarda bakıldap süylep jatkan men, Kudayga dagı bir şükür kılam. Men 15 yıldan beri, bu yıl 16 yıl oldu. Kırgızstan'ın LTR kanaldan, KTR kanaldan, jana başka radyolardan, Çuvagacıda baş bol. Biz mana, men sözüm jalgan bolsa biröösü aytsın. 15 yıldan beri bayan kılıp kele jatabız. Vaz nasat kılıp kele jatabız. Bir de SMB'nın adamı, je MVD'nın da adamı, je deputatlardan, je bolbosan bir ministerlikten kelip, ajeke mana sözüңүздү aytpaң, Munu aytın, mınday deň degen hiçbir zakasta bolgon jok, bizge eskertүү da bolgon jok. Kudayıma şükür biz şariatты Kur'an'da Allah Taala aytkan nerseni Allah Taala aytkanday. Hiç burmalabastan, biröөгө koşomot kılbastan barını aytıp keletabız. Bul erkindik, urmatlı Müslüman bir tuğan. Menin kıyındığımdan, je Çuvagacının kıyındığından kelgen jok. Oşol bizdi okutkan, bizdin uşul kelечегибиz üçün ыйлап keçe kündüz dua kılgan, kebirler bul kündörді körbe ötüp ketken, ata babalarımыздın duaları urmatlı Müslüman bir tuğan. Cuma namazı okuyuz dese, Kuda rahmatı atam, Kokongo jetelip, Lelnavatga alıp barıp, Andijanga barıp, vallahi billahi tallahi, Kokonda, Andijanda, Lelnavat'ta cuma okup keletlen men atam menen. 6. 5. klaslarımda. Bul hak bolgon nerse. Bugün Kudayıma şükür, mana meçitlerden sanın hiç kimimiz bilbeybiz. Men her bir rayondorga barganda aytam, rayondun imamı, bugün rayondun imamı mana bul jerde bizdin şagirtimiz Nuriddin Damla oturat. Rayonda kança meçit bar ekenini tak aytıp bere albaydı. Emne deseniz, sebep günüge жаңы bir meçitler koşulup atat. Bir жаңы namazxana koşulup atat. Oblastlarda ötkönde muftiyattan Batken oblastda kança karı var. Lelnavat bizdin Oş oblastda kança karı var. Jallavat'ta kança var dep surov jönötse muftiyattan. Kazılar tolluk ayta albayбыз deydi. Emnege? Sebep günüge 2 günde, 5 günde, bir cumada жаңы karılar koşulup atat deydi. Tak sanını ayta albayбыз deydi. Urmatlı Müslüman bir tuğan, keçele 20 yıl arı Kırgızstanda karılardı kolubuz menen sanap koyetlik. Turabı? Kiyinçerek en eski olgonu bizge жаңы karılardan, bizdin sıymıktangan uşul jerdin balası Anarbay karı ele. Turabı? Bugün Anarbay karın özünün çıkargan şagirtleri kança. Hurmatlı Müslüman bir tuğan oşoluktan köp şükür kılışın. Biroq oşol ele kezde bugün kede janağı şu Allah Taala bergen nimatga şükür kılbastan nankörler de payda bolgon. Çıkıp alıp eger oşo kebirönün koluna keremetli Kur'an'ды berseniz, tanış tamgasını tapbaydı. Arapça hiçbir savatı yok. Andan keyin bul bolat eken, bul bolboyt eken, bul aram eken, bul bid'at eken, her nerseni süyley berbeş kerek hurmatlı Müslüman bir tuğan. Mana keche men Saudiyadan kelgen konoktor menen jursam, bizde ilgeri deydi. Hazır alarda da bizge okşoş alımlar köpeyip ketken, çala molda din buzarlar.
İlgeri deydi, ушундай oturup şariat meselesi bolup kalsa, şariat жөнүндө бирөө söz сүйлөсө, ustazın kim dep surayt ele deydi. Ustazыңдын устазы kim dep surayt ele deydi. Falançı ustazın şagirdleri eken, falançı ustazdan sabak algan eken dep, oşonun sözün kabul alат элек deydi. Falan kitapta men okudum dese, anda koy sen söz süylöbö. Şariat bir gana kitapten bolboyt. Broşurkadan bolboyt. Kompüterden algan malumat menen bolboyt. Şariat ilmi monda ustazlardan alınat. Ustazımızı falançı ele, ustazımdın ustazı falançı ele işenikli adamlardan bolot. Bugün hurmatlı musulman bir tuğan, mana bul jerde vraç baykelerimiz oturat. Turup alıp al kişiler medisine jönündө süylösün. Biroq men azır sizlerden karşınızlarga çıkıp alıp bul jerde molda adam medisina jönündө, ekonomika jönündө, je bolbosa mal çarba jönündө süylösem, barыңыз bir-biriңize karap, Abdüşkür'dü çilaсын kılıçar eken deyttiңер. Damıla olu var, ekonomika süylöp kaptır. Biroq oşo эле кезде урматтуу musulman bir tuğan, bugün koyçusu dağı, vraçı dağı, ekonomisi dağı, yurisi dağı, agronomu dağı, bardığı ele çıkıp al din jönündө süylöйт. Mana Kaz damılanın zamı Egipet'te okup gelgen Karazak damıla. Karazak bir gün aytat, Batkende şunday cemaatta oturabız deyt. Cemaatta baldar Karazak damıla şariatta mana masele kanday bolat dedi. Nti oylonguçan bolboy janında bir bala alanday mınday dep жооп берип атат deyt. Anam da karap kaldım çıkmadım deyt. Birazdan keyin ekinci surao dağı başkası verse, men oylonguçan bul dağı жооп berет. Bir aytım dese kayakta okansın. Hurmatlı musulman bir tuğan, bugün kebirlerden şariatta bu kanday eken dese, menimçe deyt. Şariat seninçe bolboyt. Kebirlerde pamoy mu deyt. Şariat patvoy mu beken. Anday bolboyt hurmatlı musulman bir tuğanlarım. Keliңiздер şükür kılalı. Ustazlardı sıylaylı. İmamdardı sıylaylı. Her bir adamdın özünün kadır barkını bartay bileli. Anan kelip alıp ele 2 nerseni okup alıp 30'a kirgende namaz başladın. 30'a kirgende emi balagatka jettin. Okugan namazın 3 günlük namaz anan asmandan süylöйт da. Keliңiздер hurmatlı musulman, şükür kılalı dağın. Bugün kelip alıp mana bizdin ustazlarımız oşonday or kıyın uakta. Komünistik partiyanın uagında mektepterde bizdi bilet ele, je bilmey bile şu kişiler bizden din okup жүргөнүбүздү. Bilse de bilmemiş alıp okusa okusun. Men de ahirette Kudayın aslında bir emek kılayın degende içine jutup körse körmemiş kalıp şu ustazlar okuttu bizdi. Oşol kezde de dinimizge hizmet kılgan ar tarmaktуу insanlar var edi. Hurmatlı musulman bir tuğan, men emi şükür meselesi aytıp biraz eskertkin. Allah Kur'an'da fazakir fe inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eskertүү imandularga payda berет deyt. Esibizдің bары da, etегибизди жыйнайлы da, sırttan kelgen har kimdi duurap alıp bul bolot, bolboyt dep eldi bölböylü. Hurmatlı musulman bir tuğan, janagı bir meçin açılışında da süylödüm. Bizde ata babamız barыбыз şunday tarbiya kılıp geldi. Rabbin kim? Rabbim Allah. Peygamberin kim? Peygamber Muhammed Aleyhisselam. Dinin İslam dini. Munkar ve nakir şunu suraytı dep ata şunday tarbiya kıldı. Oturguzup alıp ozunda emneň bar? Kalime-i şahadatın bar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Sen musulmansın bar. Elhamdülillah musulmanmın. Musulmançılığa gümenim var. Menin güven var. Kelime keltirip turabı. Emi baldarыбызды şunu tarbiya kılalabız be mi? Bugün kebirlerimiz balаңızды surağında ozunda emneň bar dese çipa çipsi jıvaçkan var deydi. Ha? Dostların kim dese dostum Abu Bakır, Hazreti Umar, Hazreti Osman, Hazreti Ali deydi. Hazır dostun kim, kumirin kim dese Messi deydi je. Ronaldo deydi, başka deydi, daha birisini aytattı. Hurmatlı musulman bir tuğan, keliңiздер. Baldarыбызды iman menen, İslam menen tarbiya kılalı. Mana unday meçitler, Kudayıma şükür meçittin kozduğu, bugün Çuvağa Hacı geldi, Abdüşkür Hacı geldi, Ustaz Amir, Abdülmun'im degen geldi, Ustaz Mahmud Misir'den geldi. Sonun açılış boldu, Kazdamlı Özlü geldi. Muftinin kengeşçisi geldi. Sonun açılış boldu degen men bütkön yok. Negizgi masele emin başlalıp жатат, hurmatlı musulman bir tuğan. Keliңiздер kebir açık çındıklarga toktolobuz. Ustazlardan keçirim surayım, men biraz uzartıp koyuşum mümkün. Hurmatlı musulman bir tuğan. Keliңiздер. Mana meçitin açılışı menen emi murda üzürüңüz bolsa, bugünden başlap mana meçiti salgan ağalarыбыз, ustalar baş bolup Allahu akbar. Allah ulu. Allahu akbar. Allah bardık nesiden ulu. Gürüçüңden de, biznesiңden de, satıp жатқан benziniңden de. Hayya ala salah, kelgile namazga. Hayya alal falah. Dünyanın
tүйшігіден, ар түрді проблеманан құтылуға келгілі. Аллаху акбар. Сен келбесең де Аллах ұлы бойдан қала береді. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Ертеңгі намазға ас-салату хайру минан наум, намаз ұйқыдан жақсы деп. Азыр Чубак ажы көз бұл жерде қанша сөз айтсақ та, есіңіздерде қала тұрған нәрсе аз эле болады. Бирок адамдар бүгін дамыламында қысса айтса, аңгеме айтса есіде қалады да. Bir қысса айтып берейін сіздерге. Аңгеме жомоқтыр рас есіде қалады адамдардың. Оқыңыздар келеби? Пайғамбарға bir салават. Саллаллаху алейхи вассалам. Біздің ағайымызға оқшаған bir иманды, жақшынақай, исламды, иманды жақшы көрген ағай, бірінші мектепке келген 7 жашар 1 класстың балдарын тұрғызып алып үйретіп баштаптыр. Балдарым, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқан, кімде-кім ертеңгі намазды жамаат менен мечітте оқса, ертеңгі намазды жамаат менен оқыған адам Алланың химаясында, Алланың қорғаусында болады деп Пайғамбар айтқан. Ман салла салату субхи бил жама фахуа фи зимматилла. Алланың қорғаусында, Алланың химаясында дейді. Ертеңгі намаздың 2 рекет сүннеті дүниеде бар нәрседен жақсырақ дептір Пайғамбарымыз. Бамдат намазыны жамаатмен оқыған адам таңат қыча намаз оқығандай соғыпқа жетеді. Бамдатты намаз ертемен Алланың рызқы жайт, бардығын түшіндіргеннен кейін мектепке келген бала ойланып, менің атам да намазға барбайды, апам да намазға барбайды. Шундай берекелі нәрселер екен. Не үшін біздің үйде намаз жоқ? Ертенен баштап Құда қаласа мен намазға барам деп жаш балдар бір ақпарақ сияқты емнен жазсаңыз жазылады. Жақсы тарбияны алады екен да келіп алып будильнигini қойып, будильникке емшенбей, бамдаттан қалып кетпейін. Бұл дүниеде бар нәрседен жақсырақ екен, Құдайдың қорғаусына өтейін деп будильнигini қойып күтіп отырса, bir малда ас-салату хайру минан наум деп бамдаттың азаны болып қалыптыр. Бамдатты жамаат мен оқимын деп үйден шықса, қап-қараңғы мешітке қарай бара албайды екен. Қорыққаннан біраз тұрса, Алтынбек деп қойдым мен. Bir Алтынбек деген өзінің классташы бар екен, шоның тайтасы таяғын тақылдатып мешітке кетіп атыптыр. Жана 1 класстағы бала ошо Алтынбектің тайтасының арқасынан ерчіп, жамаатқа кейін ақсақалға көрінбестен тез үйге кетіп қалыптыр. Не үшін ақсақалға көрінбейді? Атам айтса, атам мені намаздан мешіттен тосып қойбосын деп. Ошентип bir қанша күн Алтынбектің тайтасының арқасынан ерчіп бамдатқа келіп жүріптір бір күн аталары менен, апалары менен түшкі тамақты жеп атса, атасы айтып қалыптыр. Паланчы ақсақал, о, махаллада айылдың четіде паланчы өтіптір деп, баяғы Алтынбектің тайтасының атын айтыптыр. Уғып қалған 1 класстағы 7 жашар бала ботодой боздоп илап көзін жаш ағып, иласа атасым неле илайсың балам? Сенің тайтаң болбосо, сенің чоңотаң болбосо, аннан бетер илайт екен. Сенің досың бе де бірге ойнаған? Сенің класстасың бу? Бұл өткен бір чал екенді. Мұнша илайсың, тоқтатпайсың бі десе, атасыға қарап, жаңағы 7 жашар бала айтты. Алтынбектің тайтасы өлбестен сен өлсең болмағата дептір. Ал емес сен өлішің керек еле дептір. Ой балам неге андай дейсің? Мен сені өстірсем, чоңойтсам, оқытсам, Алтынбектің тайтасы өлбесін, сен өлдісін де. Алтынбектің тайтасы менен мен намазға бараты деп, мен кім менен барам? Оның артынан ерчит едем. Бүгінден баштап кімдің артынан мешітке барам деп илағанда, анан атасы баласını құшақтап, балам илаба. Құда қаласа, бүгінден баштап мен өзім алып барам деп, баласını бамдатқап келіп, намазға түшіп, баланың ошо жаш бала үйдегі атасының, енесінің, эже қарындаштарының намазға тұрусына себеп болып тұр. Урматты мұсылман бір туған, bir күн ошол бала мектепке келсе, bir мұғалім бардық балдарды тұрғызып алып, қолында указкасымен, таяғымен, қолың тос. Барын ұрып емекса, балаға кезек кеп, қолың тос ұрам десе, мені ұра албайсыз дептір. Сен неге ұра албайым? Барын ұрған сен ұра албайым деп, тос қолыңды ұрам дептір. Сіз мені ұра албайсыз, қолымды да тоспайым дептір. Неге ұра албайым десе, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқан, ким бамдат намазыны жамаатмен оқса, ал Құдайдың қорғаусында болады деген. Мен бамдатты жамаатмен оқам, мен ұра албайсыз, мені Құдай қорғайды дептір. Ағайдағы жаңағы пайғамбардың хадисін оққанда баланың сөзінен тәсірленіп, қолудан указкасы түшіп, ойланып қалыптыр. Урматты мұсылман бір туған, балдарыңызды ошондай иманменен тарбия қылалы. Балдарыңызды мешітке бар, есен дамыла мешіт салып қойып тұр дегенменен тарбия болбойды. Өзіңіз жетелеп келбесеңіз, небіреңізді, балаңызды жетелеп келбесеңіз, тарбия деген нәрсе жоқ. Бүгін урматты мұсылман бір туған, ушул жерде отырған мен ойлойым, 99% барыңда телефоныңар бар. Телефоны жоқ адам қол көтерсінші.
Бүгін сілерді балдарыңар, қыздарыңар телефонда, WhatsApp'ta bir нәрсе көргөнүңөрдү көрөт. SMS окуганыңарды көрөт. Балдарыңар пультту кармап каналдан каналды бурганыңарды көрөт. Бирок балдарыңыз түндө туруп алып 2 рекат намаз окуп, эл үчүн, жер үчүн ыйлаганыңызды көрөбү? Кудайым, бул эркиндикти бизге узартып бергин. Эркиндикке шүгүр кылалы деп жаратканга жалбарып дуа кылганыбызды көрөбү? Бул тарбия, урматтуу мусулман бир тууган. Өзүбүз намаз окубасак, өзүбүз иман жолунда болбосок. Жана мен сөздө өтүп кеттим. Ата бабабыз кылган тарбияда Раббың ким дегенде, урматтуу мусулман бир тууган, негизги бир маселе. Эртең мүрзөгө барабыз бардыгыбыз. Төрөлгөндө болгону 60 сантиметр жерге муктаж болсок, өлгөндө 2 метр жерге барабыз. Мункар ва накир сурай турган нерсе, мар Раббук, Раббың ким дейт. Сен кыпчакпы, чайырчыбы деп сурабайт. Уругуң ким дебейт. Улутуң ким дебейт. Тажиксинби, кыргызсынбы, өзбөксүнбү дебейт. Пайгамбарың ким дейт. Партияң кайсы дебейт. Удастебиренин кайеттики дебейт. Урматтуу мусулман бир тууган, китебиң кайсы дейт. Окуган китебиң, сени багыттаган китебиң кайсы дейт. Китебибизди сурайт, Раббыбызды сурайт, пайгамбарыбызды сурайт, динибизди сурайт. Улутубузду, уругубузду сурабайт. Мындай урук урукка бөлүнбөйлү, улут улутка бөлүнбөйлү. Ынтымак болуп, мана мечит бизди биримдикке үйрөтөт. Бир имамдын артында бирге намаз окуйбуз. Бир такбир менен. Чубак ажым жана жогоруда айтып кетти, мечитте бир протокол деген нерсе жок. Манетке депутат келип каптыр, манетке айыл өкмөт келип каптыр, манетте уста келип жок. Мечитте эрте менен келген, биринчи келген сафта тура бересиз. Бир гана имамдын артында имам адаса, киречине лукма бере турган илимдүү адам турса, ол жакшы болот. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, баягы эскертүүдөн бирөө сүйлөгөн сөздө кээ бир нерселер эсиңе түшөт экен. Чубак ажым айтты, кээде ар бир жамандын келечек жакшы күндөрү бар. Бул адам болбойт дебегиле. Шунан адам болот, бул жок, андай эмес. Ар бир жакшы адамдын өткөзгөн жаман күндөрү бар. Ар бир жамандын да келечек жакшы күндөрү бар. Ошондуктан бая кээ бирлер кылжыйып калса, буну жыттанып мечитке жана чубак ажым мас болсо кубагыла кирсе кире берсин деди го. Буга бир мисал берейин, Дамла уста жана эсмеке. Алжазайыр, Алжир шаарында, Алжир мамлекетинде бүгүн ал устаз 80-дерге кирип калды. 17-18 жашымда дейт, менин ишим дейт. Балыкчыдай болуп, клиентти мечитке кармайт элем дейт. Базарда жүрүп алып дейт, ошо базардан өтүп бараткан адамды колунан кармап, келиң бир мечитке кирип кетиң, 2 рекат намаз окуп кетиң, бир дуа кылып кетиң деп, бир күн дейт, базар күн Алжирдин чоң базарында мечитибиз жакын дейт, мечитибиздин тамыда пасыраак дейт, бир бечара болгон эмебиз дейт. Кечкеде бир клиент таппай койдум дейт. Бир балык кармай албадым дейт. Ууга чыктым, уу не кылат экен? Акча, байлык издеш эмес, бир адамды мечитке алып келип сажда кылдырсам, ойлонуп шам жакындап калды дейт. Ичимде жыда капа болдум. Бүгүн бир адамды мечитке алып келе албадым. Аттың бир адамды таппадым деп турсам, бир 60га жакындап калган, бирөө кылжыңдап келатыптыр дейт. Келдим дагы дейт. Ата, сизден сураныч, менен мечитке киресизби десем дейт. Неге дейт. Алланын сөзү бар, Аллага сыйынуу бар. Бир мечитке кирип кетиң десем, мейли деп жөнөп калды дейт. Раса сүйүндүм дейт. Кудайыма шүгүр, бүгүн жакшы бир чоң балык кармагандай сүйүндүм дейт. Алып келдим дейт. Эшикке алып кирсем эле, мечиттин тамы пасыраак экен дейт. Мен 17 жашка чейин дейт, атың өчкөр арактын жытын билбейт экенмин дейт. Аксакалдар отурган аксакалдар бири галошун алып, бири таягын алып, бири башка нерсесин алып, келип, буну эмнеге алып келдиң деп жана кишини уруп баштады дейт. Мен алып келген адамга жооп бере турганмын, эмне бир бала болбосун деп, onu кучактап тосуп алдым да, аммы Салих, о Салих ака, жүгүрүң, чуркаң десем дейт. Имамдын аты Салих экен, өзүм бөлмөстө. Чуркап чыга калды эле дейт. Адамдар уруп атканды көрүп, ал мени уруп атат окшойт деп чуркап келип, ажыратса дейт, баягы мени көрүп калды дейт. 60га жакындап калган, бир аз ичип алган экен. Анан мага карап, сен буну эмнеге алып келдиң, акмак? Бу мечитке эмнеге алып киресиң муну деди дейт. Ошо күнү бир балык кармасам дагы дейт, ол бузук жечке болбой турган балык экен дейт. Бирок дейт, анан дейт, имам айтты дейт,
çık emi kayıp payıpın tarqanda başka kim kelesin dese deydi. Ana müşhariç. Men çıkpayım dep aytat deydi. Uxuruş dese ana müşhariç. Çıkpayım dep aytat deydi. Alып kirip alıp çıkar albay kaldık deydi. Ha boluptur müşhariç bolsa müşhariç anda kel dep. Emek alып kirdi ajekem aytkanda gusul kıldırdık deydi, juuntup taratты aldırdıktan deydi. Oğa çeyin şam kazan bolup kaldı deydi. Şam kazan bolganda 5 metrin naraqı özünü safka koyup koydu deydi. Men deydi alып kelgenmin de men жооп берем, bir bela okup kalsın dep namazda akырын karap koyum deydi. Rükû arkandası. Bir malda 3 rakat namazdı okup bolduk deydi. İmam salam berdi. Al sajdadan turbaydı deydi. Bu taza namazga berilgen namazı sagıngan eken dep janına kelip namaz büttü tur desek de şılp jığıldı deydi. Ruhu köterilip ketiptir. İmam kelip alıp iylap atat deydi. Men deydi mana mescitte 50 yıl deydi. İbadat kıldım, 50 yıl imamdık kıldım. Biroq men şuntip sajdada janımды berep ekenmin. Men bunu çıkara albay kıynaldım dedi. Allah bunu sajdada canını alam degen eken. 50 yıldık imam maga buyurbagan nerseni Allah buga eme kıldı. Hurmatlı musulman bir toğan men aytayın degen masele toğ öter jeri kebir adamdı bul alkaş adam bolop öte demeňizler da. Har bir jamandın uşul jerde oturgan bilemem köp ele bu atyň öçkür arak menen dostlaşıp jürgenler köp. Ha? Ha kana alıp koyak degenler. Mana Hudaýym aşur Allah hidayet berse kanday eken ha? Oşondan her bir jakşynın ötközgön jaman kündörü var. Her bir jamandın da kelecek jakşı kündörü var. Oşondan hurmatly musulman bir tuğanım Allah'ın rahmatıdan ümit üzböstön her birimiz hareket kılabız. Dinge, imanga, hizmet kılığa söz beremiz. Söz beremiz mi? İntimak bolup inşallah mana meçitinizlerdi sap koydu. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala şu meçitin salışına sebep bolgon Bakıt Mırzanın, Esen Mırzanın üylörden, bala çakasından, nevre çevilerin kelecekte uşunda imanga, İslamga, Kur'an'a hizmet kılgan insanlar çığa versin. Bulardı tarbiya kılıp ötüp ketkenlerdi Allah Teala öz rahmatına alsın. Tirülerini Allah tuğra bağıt, eki dünya bak talayın versin. Hurmatlı musulman bir tuğandar, uzartı vergenime keçirim surayımın. Allah da bağırınızlarda uğuçu bendelerini kısın. Uqqan jakşı sözlerge barınızda amal kılın nasip etsin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.